Nanglitum anam kijum pen chomesen ahan-a'an ingtungduk. Jongsi ingtungduk pulotangte Ejang Restaurant along humridam iknon. Ahoklo hitialong restaurant ke topiklo. Ponta anam kijum pen chomesen mate quality food konat si kelong jima. Konat a restaurant ke dam si ning insam jin pen anesan ke chodam long jima pu mathanang kok titi. Lasi non ke mathanang nelo. Ke chomesen ason ahan-a'an chotkali. Anam kijum benta Ejang Restaurant along long ponichi. Lunch takali anso mate breakfast fast food item hei huita Nanglitum long ponichi. Ejang Restaurant adim lake CEM Banglo adung head ke do jijas calls building adung amarsi doiklo. Tangte kebe kicha so akulat damdera methangkar biari so akulat mate Ejang Restaurant along humridam ra Nanglitum jirpi jirpo don rapen ning insam jin pen chomesen ahan-a'an chodamita. Prangsi habangke ini karbi life CEO agai korte chondro singrong pipana kiro pipar piglo semet pet pini porjum pigang moments tame Ejang Restaurant lada bang humri pen labang so birta pachidak nang birta nang kiri bokor kiro pipar piglo semet pet lalo di fu polo tangke jasmet pe dak bangge penangana bangge restaurant kang pula puson se kechi hum mili damlong sitame kumane yong se restaurant ing pulo hotel aso dung sitame restaurant kang pula puson se non malama bangge lada kechi hum sitame jasmet pe labang so Ejang Restaurant ko bangge lalo lada ka bangke quality la pen bangge hal item la so dim long lang polo tangte lada bangke anam bang kijum si longji la so na taksi penangana karbitum pulat kang pula pen restaurant kang pu bangke men cing thurburu men klang buru te pasi kamatha tum bangdo adam kisso pen alang tum men cing thurburu ning stame nili kamatha dama bangke ladak bangke lalo je itum permanent na business is suli nangji pulat angte business long ke lake alli da lo po akilo sota do po akela pota do po ani pen customer betin do ya ani pen customer do lo lason thaksi ladak bangke longji bangke karbi traditional item ang longji lason thok si dak bangke traditional thali polo tangte la karbi thali polo tangte 180 long bangge dake local chicken do pop pure local hem pangreng awo long to lada ka bangge hot pen bangge him pen tunji hot pen ke hen pen ke tundo hot pen ke boil belada ka chutney kapre ka chutney item do pick lason thot si pork with rice tamil lason lo 170 la bangke la so dim long se inki open anserong no ampen ke lango ko chutney ampen ke lason arti la pen bangge lason ipik ho chutney tang ho ampen kang moi kalang dang lason dal fry pinini lason se tamil lo uji lason akhak si kilong konji anam mangela dake kapre ka dim long pen pulo tangte ladak bang sak so aku pini kacil arto lapen an sita mi ladak bang an lo ladak bang an pulo tangte juha pen nil komona sang lapen bangge bara lason ki mix se ki pigi on customer sta hem ki chu ki jun lason thot si hem ko chutung ko chodang lason item si long ko mane mosla pini ni ki kom lason sita mi long lal kasi quality yung silang dam pulo tangte anam ki jumpen ke siloma pusi pinangana to me kachan pon ka ke bang tangana customer sustame adam stame suwi haro inia poisa jogan pen pulo tangte la ke krangling chupon lal